only me. We've got Lumi's jacket. Dobar dan ljudi, dobrodošli u 15. vlogmas. Već smo prošli smo već više od pola, tako da eto, nalazim se u Zagrebu, stigla sam upravo sad je negdje 12:30. Došli smo tu da probamo bezmesnate stvari. Zašto? Pa da vidimo kako je to prebaciti se sa mesa na zamjenske stvari. Ne, nego zato što smo zadnji put pričali da meni se bliže svadba i umjesto da se debljam, trebam poraditi na promjeni prehrane i šalu. Da, zato ćeš dobiti sad hamburger. Ali dobro, veganski je. Pa dobro, ne veze, jedno je kruh, kako to veze ima? Samo zato što je vegansko, ne znači da je zdravo. Malim koracima idemo. Tako je, da. Da. Ali ples je fakat super. Je, super, ja. Jako vam je slatko, ovo vam se zove Jellyfish in Space, pa eto, u Matićevoj sedmom je jako cool bar. Imaju vam i dva prostora za pušenje, jedan je dole, jedan je gore. I eto da vidite, tako da snimit ću vam iduću scenu hrane da vidite kako izgleda. Šta sam još htjela reći? Da, današnji dan će biti poprilično zanimljiv zato što cure su mi rekla prošle godine kad sam išla u Offertissimu kupovati im nekakve male stvarčice, kad su gledale vlogmas bile su ljubomorne, tako da su me natjerale da idemo sve tri u Offertissimu, tako da mogu i one sebi isto kupiti nešto, tako da ćemo shoppingirati malo kasnije, ali prvo moramo pojesti nešto jer nije dobro ići u shopping kad si gladan. Ljudi, nisam baš dobar influencer, stigla mi je hrana, nisam ju popotkala. Navalili smo na burger odmah. Dakle, ovako mi izgleda. Da vidite, ovo je sve veganski, 100%. Martina već razvaljuje. Jako je fino. Da. Evo, došli smo po lanu. Jej! Martina je tu već davno i idemo sad, koliko para trošimo u Offertissimu danas? Pa evo, ja sam si ponijela i platnenu vrećicu da trpam. Opa. Bravo! Pa gledajte frizuru, a? A stavila je naočale da ne vidite obrve i trepavice, to je u idućem. Radila sam brow lift i lash lift. Izgledate mnogo elegantno. Hvala lijepo. Da, Hvala. stvarno. Znači, ovo je gigantsko. Meni nije dobro. Nije ti dobro? Nije mi dobro. Zašto? Idem polako. Isu se ovako, ja... Ovo je samo dio slavke. Isu se cure, ko da ste u vrtiću išle? Prvi dan škole. Ovdje bila nisam. Ja moram curama uzeti neke stvari. Osam kuna. Ovo će Lumi uživati. Zamisli Lumi. Jel ima nešto specifično što tražiš ili? Tražim još ukrasa za bor, drvenih po mogućnosti. Dobro. I medeka može ići ovdje. Oh my god. Da. Ja ne poznajem ove ljude, ja idem dalje. Mi trebaju ovakve stvari. Vidi Lana. Kriste moj Bože. Ora stvari ili? Da. Sad ih sve uzeti. Da. Toliko o tome da ćeš štediti. Suse. Ovo je cool. Ja sam sporedni lik u ovom vlogmasu. Možda iza. Ma samo stavi. Isuse Bože, Lana. Ko si ti? U Sephori nisi bila ovako zbuđena. Da, ne znam koji mi je brak. Ajme, preslatko, daj mi to. Odmah mi to daj. Vidi. To je odmah. Ovo mi je fakat cool i onda si mogu odljepljivati i zaljepljivati. Da već vidim da će to biti po cijeloj kući. Moj gas stationery. Krećemo.
Gle mi s koje Nemoj, to ću ti ja dati. Koliko ih imaš doma? Taj si mi ti kupila prošle godine. Znači, nećemo Lani ništa kupiti za Božić ove godine. Nemam kod staviti. Sramota jedna, moram kupiti nove pomiće za djecu. Evo, ove su platna jedna gorica. Svi kupuju sebi nešto, ja kupujem djeci. Mogla bi Bali pokazati šta su tempere, pošto nije nikad probala. A možda i u vrtiću biti šta ja pričam. Hoću li požaliti to što sam upravo uzela temperu za Bali? Vrlo vjerovatno. To jest neću ja, Charles će požaliti. Ne. Izgubile smo Lanu službeno. Lana je otišla svojim putem. Gumice za kosu i špangice. Bali mi je taman u toj fazi, tako da svakako će dobro doći. Nikad dosta toga, to se pogubi za čas. Pinceta, jer to nikad ne mogu naći kod kuće. Službeno sam by the way izgubila i Martinu i Lanu, tako da sam trenutno jedina u shoppingu u Fertisivu, jel dobro? Naći ću ih vjerojatno kad ima svega tu. Znači, ako idete u teretanu i volite se spremati obroke unaprijed, u Fertisimi ima i previše toga, zaista. Eno izgubljena Lana. Lana, pa di si nestala? Znači, kupila sam Pa joj, ispalo ti je. Šta si kupila? Da ti si još kupila? Da, kupila sam sve ogledalo, ovo mi je za fotke. E pa, evo i tebe, ja sam Lanu našla. Ja vas tražim. A jesi gotova? Ne još, moram još nešto naći. Ali izgleda kao da bi moglo napraviti dovoljno nereda za Bali, tako da uzet ćemo to. Koji sam došla kupiti? Martino, kreni se. Koliko para? Ne znam. Koliko si platila račun? Pa kad nam Dakle, nije rekla 140. Eto je 140. Dobro, a ti? Lana vidi. Lani se jako 600. Koliko? Točno 600, ili? 605 brija. Kupila sam onak 1000 orašara. Ja sam potrošila 490. Ja imam 2 vrećice, vi imate svaka po jednu. Ne, ja mislim dvije. Ela je pametno kupovala. Nisam, fakat nisam, kupovala sam djeci samo, jel to pametno? Ovo je super, ovo tu. Gle, fakat je hrpa orašara. A tu su najjeftiniji orašari od bilo koje trgovine. Da. Sad ih imaš, dok ne dobiš djecu, onda ih više nećeš imati. Ja ću morat tu doći još jednom. Kad odlučim kakav ću bor imat, jer moram tu kupiti. Moraš se odlučiti brzo jer ti je idući tjedan Božić. Da. Ništa idem zvat Ukšu. Nije da si me unutra snimala s obrvama takvim, Ali sad smo u autu. Da, ali to je normalno da imate takve obrve nakon što radite brow lift. Sutra ću biti predivna, nažalost sutra me nećete vidjeti. Pa snimi se, evo ubacit ću te u vlog. This is life imitating life. Lumi, that's really interesting. Do you like that sound? Do you like that sound? Yeah, I didn't think so. Did Daddy take shortcuts? Did he? Daddy not prepare you a nice meal like yesterday? Is that pizza? Is that pizza? Yeah. Do you like pizza? Yeah. Would you have liked something else other than pizza? Yeah. Whoa, dear, Daddy is sorry, isn't he? Looks alright though. Slightly overcooked. Clearly a pizza from the supermarket. Yeah. Yeah! What about you, Lumi? Hey? You look miserable. You wanted something else other than pizza, didn't you? Hey? Lumi? Did you want something else other than pizza? Did you? So Daddy washed Lumi, bathed her, got Barley to go. Total nightmare as usual. Water everywhere, screaming, soap in the eyes. How did it go, Lumi? Huh? Yeah, that says it all. But on the positive side, darling, you are bath joy, aren't you? Look. Yeah, I am bath joy. I love baths. I love when Daddy gives me a bath. It's so much fun. I splash the water, we all laugh, we don't scream or cry. So it just took me an hour and a half to stick the youngest one to sleep. Luckily the eldest has been in the lounge watching cartoons, being well behaved and drawing pictures.
The one on the right is me, and the one on the left is Mummy. Look at that, isn't that cool? A little bit of positivity after a shitload of stress. Obviously, Mummy is in Zagreb, working hard. No hot wine, just work. So actually, I'm going to take it upon myself to, seeing as we didn't do challenges and stuff today, as soon as I've put the eldest to sleep, Barley, I'm going to go through this and I'm going to mix it up and change everything so life gets a little bit more exciting for the last few days of Christmas. Obviously, Christmas is coming really quickly, isn't it? Surprise wifey with some of the new and changed entries that I plan on putting in tonight. Upravo hodam prema Cvjetnom zato što Martina nema COVID potvrdu, tako da ne možemo ići u nikakvo fuliranje. Čekamo da se Tesla zatvori. Zatvaramo birce po Zagrebu. Ali, znači ja ću tebe otpratit, jer mene niko ne zna i niko me neće otet. Tebe ljudi znaju i mogli bi te otet.